Semaiti huruvega ambasa magmabaite pemebako atyko ape. Mbo esirimbo hapuja peñem katukuriva hina mbo esrana guarani megua como es busu Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Megua. Ceserera hina Teresio Román Cantero. Jaco ahora vive ñamba apotoyon vive coa combo mbo epu geraba sintaxis guaraní y comparada. Ni ello ayucatu guaraní ha mboyoyape. Ñañe pero hawaña sang yo coaco mboepu. Y por allí qua mbaepa heise hina sintaxis ni ello ayucatu ha mbaepa haepe hembiapute. La sintaxis parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. Tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Esta asignatura tiene como objetivos interpretar las peculiaridades de la sintaxis guaraní a través del estudio de las clases y elementos de la oración, a distinguir las diferencias fundamentales que existen entre la sintaxis guaraní y castellana, aplicar los conocimientos en diferentes nuevas situaciones prácticas, realizar investigaciones bibliográficas y de campo acerca de los distintos aspectos que presentan sintácticamente el guaraní y el castellano en el Paraguay. Estos son los objetivos fundamentales que tiene esta asignatura en la enseñanza dentro del proyecto educativo de profesorado de lengua guaraní. Los contenidos programáticos que estaremos trabajando son sintaxis, concepto y clasificación, nomenclatura en guaraní, comparación con el español, peculiaridades de la sintaxis guaraní, nomenclaturas en guaraní, comparación con el castellano, oración, concepto, elementos de la oración, sujeto y predicado, ejercicios de análisis sintáctico, nomenclatura en guaraní, clasificación de las oraciones simples y compuestas, nomenclatura en guaraní, comparación con el castellano, construcciones fijas y construcciones móviles, afijos dislocados por hipértesis y metátesis, concordancia, nomenclatura en guaraní, comparación con el castellano. Estos son los contenidos que estaremos analizando durante nuestra estadía en este curso. Luego de revisar los objetivos y los contenidos de nuestro programa de estudio que corresponde a la asignatura Sintaxis, ahora vamos a comenzar con el desarrollo del primer contenido,
Pesaramo con anga ñañe pinutama ñahesan yo yondivekuera combo ep. Ñañe pinuta hina ni ello ayukatu. Karai ni emeya esupe hina sintaxis. Ha eñe ete kuavore ñanire combo eva ba eisapa ñamboyayuva era ni ello ayupe. Ikatu hangwaisa ñanire enviapo ñande jahai vove peti ni ello ayu. Koñe ello ayukatu he ñandeve hina tirondera katu ete jahai vaina hatiro ni haupei katu tiro ni eva. Koñe ello ayukatu oñemboya ohina koisa. Yaguerekope ni ello ayukatu ete. Ya esupe karai ni eme sintaxis regular. Haepe yanire combo eva ba eisapa ñamboya ayukatu vaina ni ello ayupe. Ya hawisa hinakui angetente ñamojenda vaina tiro ni haupeya tiro ni eva. Ape yaguerekote sapyna pe karai marangatu oguatapya'e iñangirũndive. Jikua haisa hína ñe'ẽjoaju oguereko mokõi ñemohenda térã mokõi ñemboja'o. Peteĩ ha'e teroñe'ẽ ha ambuekatu teroñe'ẽ je'éva. Teroñe'ẽ ha'e hína ava, mymba, ka'avo, térã mba'e oñeñe'ẽvagui peteĩ ñe'ẽjoajúpe. Ha teroñe'ẽ je'éva katu ha'e hína opa umi mba'e oje'éva teroñe'ẽ rehe. Kóva ko ñe'ẽjoajúpe jahesa hína pe karai marangatu péva ha'e teroñe'ẽ. Oguatapya'e iñangirũndive péva katu ha'e teroñe'ẽ je'éva. Jaguereko hína ambuete sapyna he'íva péicha. Kalo Lucy hasive ojoguákuri peteĩ jopói isýpe. Mávare oñeñe'ẽ kóva ko ñe'ẽjoajúpe. Oñeñe'ẽ Kalo, Lucy ha Sivere péva ha'e teroñe'ẽ. Mba'e oje'e hese ojoguákuri peteĩ jopói isýpe teroñe'ẽ je'éva. Péicha hína ñañepyrũ ko ñane rembiapo ñe'ẽjoajukatu rehegua. Jaihaguéicha hína angete ko ñe'ẽjoajukatu oñemohenda mokõi hendáicha. Tendrá jahechamakuri ñe'ẽjoajukatute'e. Ko'ãngatu jahechamínte ojondivekuéra ñe'ẽjoajukatu ha'ãngáva. Ja'e chupe karai ñe'ẽme sintaxis figurada. Ha'épe ñanerekombo'éva mba'éichapa jaipurúva'erã ñe'ẽ hemiandu porã ha hemiandu mbarete hag̃ua. Ja'e ohína temiandu péva apytépe oike hína mborayhu, tesaramu, tesaga'u, ñembyasy, posy, heta mba'e oĩ temiandu apytépe. Ha kóva ko ñe'ẽjoajukatu rupive ñande jaipuruhína ikatu hag̃uáicha hemiandu porãve. Ha upéva oñemohendajey kóicha temiandu ta'ãngáva puru. Ja'e chupe figuras de pensamiento. Péva apytépe jaguereko mbojoavýva antítesis. Kóva ojehu oĩ jave peteĩ ñe'ẽjoajúpe mokõi temiandu ojoavýva. Jareko'ápe hína pe karai oñe'ẽrõ nde rekirirĩ. Ñe'ẽ temiandu ojoavýva ha'e hína oñe'ẽrõ rekirirĩ.
Terakatu jaekuaavei rohechaga'u ndorohechasei. Mokõi temiandu ojoavýva. Techaga'u ha jehechase. Ambue ñemohenda ko temiandu ta'ãngapuru peguáva ha'éhina mbosyrysóva. Kóva ojehu ñahendukárõ ñane remiandu ñandepy'aite guive osẽva peteĩ tapicha añóme. Ko mbosyrysóva he'ãichahína osóva'erã ikatu hag̃uáicha tapicha ohendúva omaña ojesareko térã ojapysaka ñanderehe. Tesapyrã jaguereko cheru rohechaga'u jepémo remanóma ko'ápe cheru pépe osópe ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha jahupitýpe jesareko térã japysaka. Ndechesy mombyrete reime chehegui pépe avei osó. Ndechesy mombyrete reime chehegui. Katuetenungahína ko mbosyrysóva ojeipuru tekove térã ava mokõiháme, segunda persona. Upe jaguerekohína moñondivéva ja'e chupe karai ñe'ẽme comparación. Kóva ojehu ñambojoja jave mokõi temiandu ha jajuhu ndojoavýiha ojojogua hikuái. Pe mitã iporã yvotýicha. Kóva ndahasýietéhína jahechakuaa hag̃ua mba'éicha javérõpa jaipuru omoñondivéva. Katuete oguerahahína pe ñe'ẽ pehetãi icha. Ja'e aveihína kuarahýicha sa'yju asy pe nde áva. Pépe jaguereko avei mokõi mba'e ñamoñondivéva oñondivehína. Kuarahy áva ndive. Jahamive ohesehína ko ñe'ẽjoajukatu ha'ãngáva ryguepýpe jatopáva aveihína mbotuicháva kái ñe'ẽme hipérbole. Kóva ojehu ñambotuichaitereírõ peteĩ mba'e. Tesapyrã jaguereko hova'atãve itágui. Térã ja'e júicha iku'apo'i asy pe kuñataĩ ñambotuicha. Térã ka'ikatu avei ñamomisiẽterei. Pévahína jaiporu ikatu hag̃uáicha ñamoporãvépe ñe'ẽ temiandu jaiporúva. Jaguereko upeirehína mbojoguáva metáfora. Kóva ojehu jaipurúrõ ñe'ẽ jere ja'e hag̃ua peteĩ mba'e ambue ñe'ẽ térã ñe'ẽ apesa rupive. Castellanope ja'e chehína traslación de idea. Llamar una cosa con el nombre de otro. Haikatu he'ia chupehína avei comparación abreviada mba'érehepea ndoguerahái rupi pe nexo comparativo como igual. Guaraníme katu icha. Tesapyrã jaguerekohína nderecha kuarahy'ãme tapytu'u. Hasynunga ko ajévape techa kuarahy'ãme opytu'u hag̃ua. Péva oguereko ambue mba'e he'ichéva. Térã ja'éramo pe karai akãrague mandyju. Ndaikatumo'ãi avei tapicha iñakãrague mandyju. Mba'épeva he'ise iñakãrague morotĩha.
Ambueñimo hendako ñe'ẽjo ajukatu ha angávakatu ha'ehína mbo'aváva térã mbo'avareko personificación. Kóva ojehu ñambohekovérõ peteĩ mba'e hekove'ỹva. Ikatuhína ñame'ẽ tekove yvyrápe mba'e térãkatu mymbápe avei. Yvága ohekuaavo hesay nembyasývo. Pépe pe ñande ava ikatúva jajapo ñame'ẽ peteĩ mba'e ndorekói tekovépe. Ndaha'éva ava. Hesay. Yvága ndikatúmoi hesay. Pévahína he'ise ambue mba'e. Jasy porotĩ remaña mombyrýva cherehe rehóvo. Jasy avei jaikuaaháicha ndorekói tekove ndaikatumo'ãi omaña ñanderehe. Ha katu ko mbo'aváva rupive ñame'ẽ chupehína tekove. Ko'ãva ha'ehína pe ñe'ẽjoajukatu ha angáva ryepýpe jaguerekóva. Ambue ñemohendáko ñe'ẽjoajukatu ha'ehína ta'ãnga apopyguapuru. Figuras de construcción. Ha péva oguerekojeýpe ñemohenda hyepýpe. Moĩmba'ỹva, elipsis. Kóva ojehu nañamoĩmbáirõ ñane remiandupegua. Sapy'ánte peteĩ ñe'ẽjoajúpe tero iporẽ'ỹ ndaipóri ha katu oñeñandu oĩha. Ikatu aveihína ñe'ẽtéva ndaipóri ndojehairí pe ñe'ẽjoajúpe ha katu jaikuaa oĩha. Receta sendive. Kóva ko ñe'ẽjoajúpe ndojehaíri mávápa ha katu ñe'ẽtéva rupive jaikuaahína pépe iporẽ'ỹhína nde. Receta sendive. Che amba'apo mbo'ehaópe cheru kokuépe. Pépe ndaipóri pe ñe'ẽtéva. Máva ñe'ẽtéva ndaiporihína pe ñe'ẽjoaju mokõihamegua pe oĩháme kyguái upéva omoambue ñe'ẽtéva mba'apo. He'íranguékuri che amba'apo mbo'ehaópe cheru omba'apo kokuépe. Ani hag̃ua ombojoa pe ñe'ẽ ojipurumava'ekuevoi ojipuruhína pépe moĩmba'ỹva. Térã ja'ekuaa avei che ha'e mbo'ehára chera'ykatu temimbo'e. Pépe che ha'e mbo'ehára chera'ykatu ha'e temimbo'e. Ndojehairihína pe ha'e ani hag̃ua oñembojoajey ha ñamoĩ chupe hendaguépe peteĩ kyguái. Jaguereko avei ambue ñemohenda ha'evahína mboje'ejeýva karai ñe'ẽme pleonasmo. Kóva ojehu ñambojoárõ peteĩ ñe'ẽ ñamombaretevévo upe ja'echéva jepémo natekotevẽi. Hetajey natekotevẽi ha ñande ñambojoápe ja'éva ikatu hag̃uáicha imbareteve. Cheresatee rupi ahecha. Cheresatee. Ikatúpiko jaguereko tesa ñanemba'e'ỹ nahániri ajépa. Pépe oñemombareteve hag̃uánte oje'e péicha. Térãkatu ja'e avei chepoite rupi ame'ẽ chupe. Ndaikatumo'ãingo po ambue rupi reme'ẽ chupe ajéva ndepórupi mante reme'ẽva'erã. Péva'erã ojepuruhína péicharamo mboje'ejeýva ikatu hag̃uáicha oñemombareteve pe he'ichéva. Ambue ñemohendakatu ha'ehína ñe'ẽmomýiva hyperbaton. Ñe'ẽjoajúpe oĩ ñe'ẽ
omuikuaáva hendágui ha jepémo upéicha nañambueípe he'iséva. Jareko'apehína kalo oguata kuehe. Kuehe kalo oguata kuehe kalo. Mbohapy hendáicha ikatu ñamoambue kóva ko ñe'ẽjoaju ha katu na'iñambueípe he'iséva. Hiperbaton significa entonces cambiar el orden normal de la construcción de una oración, pero no cambia de significado. Con abajo ejina taanga apopygua puru ñemohenda pe ñe'ẽjoajukatu ryepypegua. Jahamive ohesehína ko'ág̃a jaguereko ñe'ẽjoajukatu apopyguáva. Karai ñe'ẽme ja'esupehína sintaxis de construcción. Ha'épe ñanerekombo'éva mba'éichapa ñambojoajuva'erã ñe'ẽjoajúpe hesakã ha oñeikũmby porã hag̃uáicha. Péicharamo pe ñe'ẽjoajukatu apopyguáva ñanerekombo'e mba'éichapa ñambojoajuva'erã ñe'ẽnguéra ñe'ẽjoajúpe hesakã ha oñeikũmby porã hag̃uáicha. Hetajeýngo ñande jajapótaramo peteĩ traducción castellanogui ñambohasátáramo guaraníme jajaposépe traducción directa ha péva ndapéicha ijahekava'erã mba'éichapa hyapu porãvéta ha oñeikũmby porãvéta pe ñe'ẽjoaju. Techapyra'ãpe jaguerekohína he'i oguata kalo pya'e katupyry ndive Peru mitãrusu peve chore. Péicha jahaíramo nahesakaporãmo'ãi ha márõ noñikũmbyporãmo'ãi avei ko ñe'ẽjoaju. Jahaíramo hekópe katu ja'éramo kalo mitãrusu katupyry oguata pya'e Peru ndive chore peve hesakã ha oñikũmby porãta pe oje'éva. Péicharamo péva ha'éhina pe ñanerekombo'éva ko ñe'ẽjoajukatu apopygua mba'éichapa jahaíva'erã umi ñe'ẽnguéra ñe'ẽjoajúpe ikatu hag̃uáicha hesakã ha oñeikũmby porã. Jahamive ohese ko'ág̃a jaguereko ñe'ẽjoajukatu povyguáva. Karai ñe'ẽme ja'esupehína sintaxis de regencia. Ha'épe ñanerekombo'éva mba'éichapa jaipurukatuva'erã ñe'ẽ ha ñe'ẽpe hetãi moimbahárõ. Ko'ápe jaguerekohína mokõi ñe'ẽpe hetãi peteĩ gui ha ambuekatu jareko teroja moteĩvape. Jahechamíta mba'éichapa jaipuruva'erã hekoitépe. Pe mitã ou ñúgui péva ja'ekua mba'e rehe. Gui ha'e peteĩ ñe'ẽpe hetãi upeigua katuete ohova'erã ñe'ẽ rire. Ko'ápe jareko tero ñu ha upe rire oho gui. Péicharamo oĩ porã. Ha'ekuáase aju mbo'ehaógui. Térã aju tape gui. Péva oĩ porã avei. Márõ ndajahaimo'ãihína ñande gui teromboyve. Techapyra'ãpe jaguereko he'i mitã pe oúgui ñu ndaja'ekuái péicha. Gui ja'ehaguéichamehína ha'e peteĩ ñe'ẽ riregua upéva rehe katuete ohova'erã tero rire. Tero rirémante ohokuaa ndaikatumo'ãi oho teromboyve. Ha péicha aveihína pe teroja moteĩva techaukarã pe katuete oñemohendava'erã teromboyve araka'eve tero rire. Ha'ekuaase pe mitã, pe karia'y, pe kuñataĩ, pe mbo'ehára. Péicharamo ñe'ẽ riregua gui upe rire ha teroja moteĩva techaukarã pe katu
teromboyve katuete ohuva'erã. Ikatu hag̃uáicha hesakapórã ha ojipuru porã hekópe ñane ñe'ẽnguéra guaraníme. Ñamohu'ãma vojahávo ko tembiapo ko'ã jaureko ñe'ẽjoajukatu mbojojáva. Jave chupe sintaxis de concordancia. Péva ha'épe ñane rekombo'éva mba'éichapa ñambojojakatuva'erã umi ñe'ẽjoajúpe. Jaguareko hina'ápe techapyrãramo peimiteĩta oguata pya'e, péicha ndaikatúi ja'e. Mba'érehe pe ha'épa pyteĩ mitãita katupapyeta ndaipóri pe concordancia eva'erã pe mitã oguata pya'e. Mitãita oguata pya'e ja'ekuaa pe karai oguatajoa korapýre péva avei oĩ vai ndaikatúi ja'e péicha. Mba'érehe pe ha'épa pyteĩ ha oguatajoa ñe'ẽtéva katu oĩpa pyetápe. Umi karai oguatajoa korapýre péva ikatu ja'e. Ore jaguapy oñondive oĩ vai avei ko'ápe ñe'ẽtéva he'iva'erãkuri ore roguapy. Térã ñande jaguapy oñondive péva oĩ porã. Péichahína ha'épe ñe'ẽjoajukatu mbojojáva. Ñane rekombo'e mba'éichapa jaipuru porãva'erã umi ñe'ẽnguéra guaraníme. Péicha ñamog̃uahẽhu'ãme ko tembiapo ñehesa'ỹijo jajapóvahína ñe'ẽjoajukatu rehegua.